جبریل امینن بیاک دعا کیا کرن دبن برباد گچن سو شخص ہلاک گچن سو شخص یہ ماہ رمضان لوگ مگر پانس تو غسل مغفرت کرنا پنن پان تو غسل ناری جہنم کے نار نش پنیس وجود استجست تربیت کریں پنیس پانس تو غسل نواز پر یم نواز پنن پان پر سنو سکت پر سنائی ذات پاک حضرت اللہ رب نبی پاکن قرآن دعا است آمین دباش جتنا پروردگارن بے اکلٹ ماہ رمضان شاید اے موجوب شکناگار اشنابکار اشبدکار حضرت بے اکلٹ موک پروردگارن تبن کمار سبارٹ بنیو دیت میں بے اکلٹی ماہ رمضان گزاری ماہ رمضان عبادت اسمت گزاری ماہ رمضان ذکر ماہ گزاری ماہ رمضان عبادت کرنس منز مگر ایسے اچیت ماہ رمضان استی چھپ دیوان چنسو شخص کو سزمیان نبی علیہ السلام نبنی یہ ہم مول موج بجرس من لوب یہ مول موج بجرس من لوب پتہ جست مالس ماج خزمت کرن کے پتہ گست جنت حاصل کرن کے سچکا جنت سانن میانی جوانا مسجدن مز سچکا جنت سانن خانقاہن مز تائیدارن فرمون جنت شی گرس مز موجود تائیٹ نبی گزن دپن یمن بڑ مول آئیز گرس اندر اللہ بزرگ مول موج آئیز گرس اندر ہم پت کری جوان یمن خدمتی اولاد یہ کری من واریا خدمتی اولاد یہ رنزنا امس مل استماج تائیدارن فرمو یہ انسان چو جنتی واللہ میانی پایا دوستا اگر جنت کس دروازہ چک ویسان بوس کرن تیل کر بوس پنج ماج پایا نازن حتی تائیدارن فرمو نئی پایا تلکن چوی جنت مگر حضور فرمو برباد سو شخص ہلاک سو شخص یہ مول موج لو بجرس اندر مگر مالس ماج تجس خدمت کرن کے مول موج گوس ناراض چھو ذات پاک حضرت اللہ موج گیس ناراض چھو پروردگار آج چھو جوان ونن پنج ماج سہزن میانی خندار رسید کتھے کرن کیا سا دلیل سچین تگن تمی سید کتھے کریں سچین تگن تمی سید کلامی کرن او نادان انسان او نادان جوان سچکا دمر میانی ماج چھن تگن کتھے کریں یہ ماج کلام کرن ہے چنونا یہ ماج گفتار کرن ہے چنونا امسی ماج چکا ونن سچین تگن کلام کرن حضورو کر دعا سکرن آمین جبریلن کر دعا نمن برباد سو شخص یہ مول موج لوگ بجرس اندر مگر امس تجسن خدمت کرن کے امس مول تو موج تو گسن رئیز کرن کے تائیدارن کر آت دعا سپیڈ آمین دمن برباد گسن سو شخص دب لگن تمی شخص یمس مول تو موج چو کیا دعا کرن جبریل آمین چوس کرن محمد یہ دعا کہتی گیسے رات گیسا آج چھو جوان در کی ٹھوکرے کھون دبن مولی صاحب کار چھن مولوی صاحب آکاری چھن من نیم پرس گس ماج پرس گس ماج دب موجی میانی خطر کر کیا مالس دب میانی خطر کر دعا تاجدارن فرمو یہ مالس تو ماجی خطر دوست مز 5 لٹ دعا کور آنن میانی نبی دو بنتن جس رزق من کرن بے برکتی پروردگار تنجز رزق من گسن کمی یس دوست من مالس تو ماج کس لٹ دعا کری یہ منو ایک لڑکیو کور یہ ملسی گرے بانس تھاب کر چپات لائنس چوب دیتنس گری نیبر کوڑن امسی مالس دبن کرخات سب کن کرنا آمد وان یہ مول کیا مینی یہ تلنا پانی آیت دبی وائی میانی خدای میں کیا زائے یہ اولاد من حد ساجین ام موجوبی اولاد
یہ کر مین بے قدری میں ژھانڈے امہِ موجوب یہ بن میں بجر سہار یہ بن میں لور بجرک اللہ نبی تاجدارن کور امس دعاس آمین دویم دعا کور جبریلن دبن برباد گژھن سُہ شخص ہلاک گژھن سُہ شخص یم نبی پاکن ہُنٛد ناو بوٗز پتہٕ پوٚرُن نہٕ اتھ پٮ۪ٹھ درود کینٛہہ نبی پاکن کوٚر اتھ دعاس تہِ آمیٖن وقت کیو جوانو وقت کیو میانو عزیزو تلہ کریو یمن دعان کن نظر وچو تاجدارن کمی آئی کر دعا یمن دعان کمی آئی کرن آمین ام پد کر جبریل یمینن بیاگ دعا کیا کرن دبن برباد گچن سو شخص ہلاک گچن سو شخص یہ ماہ رمضان لوگ مگر پانس تو گسن مغفرت کرنا پنن پان تو گسن ناری جہنم کے نار نش پنیس وجود استجسن تربیت کریں پنیس پانس تو گسن واز پر یم نواز پنن پان پرزنو سکج پرزنا یہ ذات پاک حضرت اللہ رب نبی پاکن قرآن دعاست آمین دباش دتنا پروردگارن بے اکلٹ ماہ رمضان شاید اے موجوب اشچ گناہگار اشچ نابکار اشچ بدکار اج دت بے اکلٹ موگ پروردگارن تبن کمار سبارٹ بنیو دت میں بے اکلٹ ماہ رمضان گزاری ماہ رمضان عبادت اسمان گزاری ماہ رمضان ذکر ماہ گزاری ماہ رمضان عبادت کرنس منز مگر ایسے آچیت ماہ رمضان استی چھپ دیون اسنا جنیت منزتی نماز پرن خطر تیار جوان آچیت منزتی دبن بتو گس وین کرن وین پرن نماز تراوی وین پرن نماز خبتن یعنی ایچ امی آئی کہلی امی سیوان ایمنو جوانو یمیس ماہ رمضان اس منز ہدایت گو یمیس ماہ رمضان اس منز پنن پان تو بچاون گناہ گاری نیش بدکاری نیش بے حیائی نیش تلامان نبی تاجدار علیہ السلام کر بیان دبن کے روزدار چھتیم یم صبح سائد کو پیٹھے غروب آفتاب استام چھ روزہ بھاگئی صبح سائد کو پیٹھے کیا روزہ امس کیا باسان بچس تاجدارن فرمو یمن چھن پھاک سوائی کہین تہ حاصل گژھان پھاک سوائی چھن یمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمن دپن یمو نہ پنن زبان بچو اپز ون نش کت ماہ یہ روزدار مگر اپز ون چھن تراوان یہ روزدار مگر غیبت کرن چھن تراوان یہ روزدار مگر چگل خوری چھن تراوان کی یہ روزدار مگر یہ زبان چھ پنن بے حیائی منز فحش کلامی منز کیا کرا گند دبک یمن چھن پھاک سوائی یتن اس تمن روزدارن مز بنا یسن اس تمن روزدارن مز تل پروردگار تو یس فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ماہ رمضان نیرت ودان یل بزرگان دینن خدای سندن عاشقن تو ٹاٹھن ماہ رمضانک اخ دہ چھ نیران یم چھ ودان یم چھ لئی قریب نیرنس کن چھ لگن یم چھ وۄنۍ زارو قطار ودان یل من عاشقن چھ یمن سوال کرن تو کیا ودان دپان مسجدن ہنز رونق ہیژن کم گژھٕنۍ مسجدن ہنز رونق ہیژن کم گژھٕنۍ یمو لوگ ودُن یمو لوگ اوٚشتراوُن اما دلیل کیا دوٚپُکھ ہا سُہ رٮ۪تھ چھُ ہٮ۪وان اَسہِ نِش جُدا گژھُن یتھ منٛز خۄداے أکِس فرضس 7 فرضن ہٕنٛز اوس کیٛاہ دِوان یُس جوان رات تام نماز فجر خاطر بیدار اوس گژھان آز چھُ یہوے ماہ رمضانس منٛز نماز تہجد تہِ پران چھُنا
کوتا خوش آس گژھان ونکین پروردگار یمن پنین بندن وچھت ہاں میانو جوانو تلا یہ عادت بناو غیر رمضان اسمن تلا یہ عادت بناو مائی شوال اسمن تلا یہ عادت بناو مائی ذکر اسمن تلا یہ عادت بناو باوی نیرتن اللہ تعالیٰ فرماون میں دیتمائی ماہ رمضان لعلکم تتقون تاکہ زبانک پرہزگار تاکہ زبانک خدا اس کھوچن وول مگر ایسا در ماہ رمضان جو روز ایک طرف ماہ رمضان نیارن بیک طرف چیز مسجدن کرن ٹاٹا بائی بائی دبن چک ایسی مونو وین پھلال یوت کے نادنی چتمن جوانن تم چھن ایم سی دن نقصان بے کوئی وات نامن بلکہ تم چھن نقصان پین پانس پانے وات ناما آدم علیہ السلام دب خدایت اے آدم یم کل بنے میں جنت بنو میں چانی بابت یت کلیس سے نزدیک خوش گسی تات کلیس گس نزدیک مگر اے آدم یت کس کلیس گزن نزدیک کے آت کلیس گو نزدیک حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام شیطان انترو خیال وسوسترو اللہ اللہ فرماونی مت کلیس گئی نزدیک یم آئیم جنت مل نیبر کڑن ایم پدیل جنت مل نیبر آئی کڑن من ساڑن ترین تنورین چو ودان آدم علیہ السلام امیس گو پنی جائے احساس حالانکہ من چھن غلطی گسن گناہ گسن یم چھ گناہ نش معصوم ان الخطا مگر تیل تچو پنی سے پانس کرا حضرت آدم علیہ السلام پانو سے کیا گوئی سے کیا اس گو کت کلس نزدیک سے جنتس مزو سک اش زندگی گزارن سے کیوں روئی تو سے کیوں بنوئی یہ چھو پنی سے پانس منا کرخ دیتن ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا ایم جس کریک دولت میانی خدای سوچکن ظلم کرا کس سوچکن زیادتی کرا کس سوچکن نائن سیفی کرا کس مولا میں کوری پین پانس پانی ظلم چمینی تم مگر ست قریب مگر بگوس جوانا چتونی پروردگارن ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا دبنا یتند گناز قریب گزک یتند بے حیائی قریب گزک یا وادنائی ناری جہنمس اے جوانا مگر اس پور قرآن مجید مزی آیت اس مود نمیس خدای سن کے اس گئی دو خدا یمنی گناہن قریب اس گئی دو خدا یمنی بے حیائین قریب اس گو خدای تی مشتی اس گو نبی تاجدار تی مشتی آدم علیہ السلام انہون خدایس میانی ربات سچون ظلم کیسی کرن میں کور ظلم پین پانس پانے چوانی تھم مگس قریب مگر بگوس مگر اس کتیا گناہ دپیو کل پیٹ بے شمار استوش اس گناہ مگر اس چون زان اللہ تعالیٰ سنز بارگاہ منز ایمن گناہن کیا ہے اس منز اس چون زان توبہ کرنی اس پین ذہنیم پنن گناہ یاد اس منگا معافی پروردگار توئی کرتا آجدارن بیان بد نصیب چھو سو انسان یہ ماہ رمضان لوبت مگر پانس تو گست مغفرت کرنا بد نصیب یہ تیمس تاجدار وین سوچ بد نصیب سکے دی بین با نصیب بنیا ماہ رمضانو کو ریتھی چھو امی موجود تاکہ ایشو گناہن کیا کرن ایشی چھ زالن ایشی چھ ناری جہنم کی نار نش کیا تھون دور ایشی چھ الگ کرن چانین گناہن زالن چین گناہ کرن دور ماہ رمضان مبارک توئی چھو بار بار یہ
تاکہ بندن کر پروردگار مغفرت کیا بندس سچ پروردگارس واریاہ زیادہ محبت چھنا امس بندس سچ خدایس واریاہ زیادہ محبت کوتا نبی پاکن فرمو 7 ماجن ہند خود زیادہ کوتا یعنی 7 ماجن ہند خود زیادہ محبت چھ کران پروردگار کمن سے پنن بندن سے کوئی امس خدایس بندس سے یوت محبت آئے سو خدای چھن ویچان یہ بند گوز دزن کوت شمس بچا توی شمس بار بار آلو کرن قرآن مجید اسم اللہ تعالی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان انن والو یتن تو شراب چاہیے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان یتن شراب چک یتن زار گندک یتن بت پرستی کرک یتن شرط لگاوک یم سارے کامی چاہیے شیطان زار گندن کم سنس کو گو اخ انسان یس پد کور پروردگارن امس دب خداین ژ بنوک میں صرف پنی عبادت خد یل وی عبادت کر خدای سے اگر یہ نافرمان بنو اگر یہ خدای سے نافرمان بنو اللہ تعالی بچائن نبی پاک سے نافرمان بنو اللہ تعالی جو زبن تل کر انتظار میں عذاب تل کر انتظار تل کر انتظار میں عذاب کیا جو خدای سے پکڑ چھ بڑ خطرناک ان بطش ربک لشدید اللہ تعالیٰ دبن بے شک چو مین پکڑ وریا خطرناک جو مضبوط یلب یمن چیزن تو حساب ہمو یمن تو عطا کرمو یلب یمن نعمتن تو حساب ہمو یمن نعمت میں تو عطا کرمو ویوں تج کو جواب دیو ذات پاکی حضرت اللہ آدم علیہ السلام جس کے دو ربنا ظلمنا انفسنا اے میانی خدای تو جگن ظلم کیسے کرا بلکہ اس کو رہی پانی پانن در پانی ظلم وات کیا فرمانا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ مولا اگر نت رحم وی کرک اگر ن پنن رحم سے کرک فضل سے کرک مغفرت وی کرک انا میانی خدای اگر ن ونچ مغفرت کرد لنکونن من الخاسرین تل چیز بڑیو خسارو نقصان تلن والا گو آدم علیہ السلام تش معافی منگان کمیس پروردگار عالمین اس وہاں کیا چھو ماہ رمضان کرن یہ چھو پاک کرن یہ چھو معافی دیون یہ چھو ایمن گناہونی بچاون یہ ماہ رمضان المبارک مگر کمیس اللہ تعالیٰ کرن بیان دبن یہ ناچین ماہ رمضان وی روزن یندیو دریت کے تل کے میانی خدای دبن یہ چیز سوریت شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن اللہ تعالیٰ جی فرماون یا جی سوریہ تھا یا تیرے تسمن میں نازل قرآن مجھے وہ ایک طرف روزن ایکس انسان اس روزدار بیک طرف اس پرن قرآن اس مکلے آز شیم دو چھنا تر چھا لگا ایک طرف چھو یوان بیک طرف چھو نیران گو یم دو چھو وسان اکس ماہ رمضان اس دیت من خداین اللہ تعالیٰ فرمو شہر رمضان الذي انزل فیہ القرآن یہ شو سوریت یتمز من نازل کرو کیا قرآن مولا وائن دبن وائن پریو توہتی قرآن وائن پریو توہتی قرآن تاجدارن فرمو یم خدای سیزی کتاب مز پر اک حروف کیا پر تمیس میلن دہنی کی تمیس میلن تاجدارن فرمو دم بنسون توہی منا الف لام میم چھو اکوی حروف الف لام میم چھو کس حروف
ترے حروف تاجدار علیہ السلام فرمو یم قرآن مجید مذبور الف لام تمیم آنا نبی دبن تمیشو پروردگار لکھن 3 سوار گوترہنی کی جتان زنام اعمال المن پروردگار عالمین درج کرا یم رج راتس ماہ رمضان اسمل قرآن مجید پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کرن بیان دبیل ماہ رمضان المبارک و سیما تاجدار اس پنن کمر بند انا حتیز گنڈایت ماہ رمضان کے ذریعتس اے عائشہ کیا وجہ دبنیت ریتس وصل نبی تاجدار بسترس قریب یوان یہ چوس کرن ماہ رمضان اسمل کم سنس ضرورت کیا سوئی کائنات و پیغمبر علیہ السلام مگر نانا امت از درز دیوا سبق جناب محمد رسول اللہ اے نبی سید غلاما اے نبی سید وفادارا تلات سید پر تمہائی رمضان اسمل نماز تراوی مسجد پاک اندر روز ترہت رات بیدار کرت ذکر ذات ذوالجلال حضرت اللہ تعالیٰ فرماون ایک طرف چمائی رمضان بیک طرف جتمو ماہ رمضان اسمل قرآن مجید کس قرآن مجید رب کرن بیان دبنی چس قرآن مجید ہدل للناس یتمز ہدایت چکا منین خاطر لکن ہی یتمز لکن ہی خاطر چو کیا وبینات من الہدا دبنی چس کتاب فمن شہید منکم الشارع یتمز ہدایت چو مومنین خاطر لکنین خاطر یسرہ نمائی اس کتاب چو یدیوت نے کہ اللہ تعالیٰ فرماون دبنیت بیچ آتمزن بے کیا کر پروردگارن فمن شہید منکم دبنی استحمز لائبی کیا ماہ رمضان فال یا سم ہو تمس پزن امچ کیا درنے روز تمس پزن امچ روز درنے ومن کان مریضن اگر وہ اتمس کوس کیا اوس مریض ام ہچن تیل کیا کرے یلی ٹھیک گژھِ امس یمن روزن کیا کرنے قضا امس یمن روزن امس تھرنی اگر ٹھیک گو امس کیا کرنے پت کیا فرمو پروردگار او علی سفر اگر یہ کیا ہو مسافر ہو سفر اسمز ہو یلی سفر پر واپس ہی امس پزنی من روزن کیا کرنے قضا کرنے پنن وقتن یعنی ایامن تو وقتی کیوں میں نوجوانوں معاف چھن تاجدار علیہ السلام فرمو یہ امدن قصدر ماہ رمضان آخر روز تراؤ کیا تراؤ آخر روز تراؤن ماہ رمضان امدن قصدر نبی پاک علیہ السلام فرمو اگر یہ پور زندگی بد روزدار بے کیا پور اگر آخر روز اترو امدن قصدن عذر و سوزن کے تکلیف و سوزن کے مگر امپت دری پور عمری دری روز تمن تیلتی ویسس ماہ رمضان چی اکی روز و حق نگے بیزالس ناری جہنم کس نارس ذات پاک حضرت یوت تھیز دور پروردگار یوت آیت زمین است آسمان از درمیان چو فاصل جنت نش یہ امدن قصدن ترو ماہ رمضان چی گو اس پسن ماہ رمضان اسمز کسرت سان کیا تھاونی مگر کم روز سانی زبان تیگس کیا روز ہوئی شہر رمضان فتحت ابواب السماء تاجدارن فرمو یل ماہ رمضان اگریت
چو داخل گسان انا میان نبی دوپن آسمانک درواز چی اللہ تراوان پروردگار الشی ماہ رمضان اسمد اسمد دبس ربا گناہگار چی کر از گنہن مغفرت ربا قرضدار چی کر از قرض اس ادا ربا مرضدار چی کر از مرضن شفا ربا کوئی مل چی کر سوری سامان عطا ربا بے اولاد چی کر اولاد صالح عطا واب جہنم دبنی تو یود نکے جہنم کی درواز چو خدایت ریتس من بند کرا جہنم کی درواز چو یت ریتس بند کران پروردگار بے کیا وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينَ رب چوی دبان بش سید ریتس من شیطان چانج موجود بند کرا گو شیطان تیش پروردگار یت ریتس من کیا کرا بند کرا یہ فرمو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم تو یہ تاجدار علیہ السلام چھو یت ریتس من چھو اللہ تعالی یم چیز کران تلم میوان اس کو سا پائز پروردگار عالمین سند کیا شکر کرو کیازی یت امتس چھ تم چیز عطا کرمت پروردگار عالمینن یم برہمس امتس عطا کرن نکی اوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبانس من آخری خطبہ دیوان ام پت کران بیان دبنک اے میانیو یارو تو شو پائی تہ پیٹ کس ریت چو سائی تراون وہ کسز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمونک شہر عظیم شہر ٹرڈ نبین فرمونک سوریت یس عظمت وول کیا عظمت وول شہر مبارک سوریت یس مبارک وول رہت یس برکت وول یمزن نیبر چھ نیرن یمن چھ برای مہربانی یمن گزارش کرنے افطارک چھ معقول انتظام تھومت تو بیو انشاءاللہ پرسکون افطاری تہ برونٹ کن انشاءاللہ تھون اس کرو مسجد پاکسی مز انشاءاللہ افطار تم پت پرو نماز مغرب اس با جماعت تو ام پتن نیرو اس پنن پنن گھر انشاءاللہ رحمت برکت ہے بس کہ منٹ چھ یت درمیان انشاءاللہ ات مز کرو اس مختصر دعا تو مختصر کہ کلام کر بہ انشاءاللہ تو بس اب تو نشن رخصت لیکن نبی تاجدار علیہ السلام کو بیان پت یمن دبنک اخچی شہرن کیا مبارک بیش شہرن عظیم بے کیا فرمو نبی پاک علیہ السلام فرمون شہرن فی لیلت خیر من الف شہر دبنی دیرت از من شاکرات سوا یہ ساس بزو رچو خط کیا چھ بہتر تا افضل چھ اللہ گویا یہ میات رچ من ایمان سان احتساب سان اور شوق سان اکس پرس کر عبادت منگ منگ کر تائیدارن فرمو زنج